Pauxed Yumpam Uibamarua Pau Karab de Dogere. Baction coming the Pau Pong to Pagi affair Lokana Bakan Gre. Mairo sing Lebna Awang Bataki Mahi Tamanan Bakanare, the minister. Miambo COVID vaccine coming Tanaba, itil Piva Pau Pong Pau Seki Matata, National Disaster Management Ekimakada. Affair Lokana Bus Minister na Kangre. Vaccine Kapanaba Kandahona India the Tokpatau Sunatapada. Miam the vaccine coming the number itil people sing the media or a Buzungak Piro, and the minister of Pongogre. Samgia Sekia, Maripunasin to Napaporada Lipa office campus the Pangtokba. Langaki school sing Amade edit college sing in my in the school uniform, lamely and Topi Torom Dutch minister na high. America gi vaccine ga India gi vaccine Kamari Lane de America the Toki Patog state as the lead news or in a Hablaka Pongla as in Miam the Akipa Powale. Madugi media do what bigano Nak Piroi. Paudu kaya yam na chumbono thithok aduga media adugi matakta National Disaster Management Ekimakata affair lokan da bakan gre vaccine ka piu haiduna pi tafung kai gang na du honare tholok taboi tawringai da adugumba paudu na ko oiduna phongjile miam da kari faun gani habisi han yeng biu miyoi bagi sibana tragana sangbagi tancha asid asigumba asid tawbigano maram masina pau adugi source adu yengdaga affair loss tawna bakan grabane Ida kapto komiyosing jamna safe waribane India da thokpa thawdok amasuna tabada lamda masiki miyamda mi baiba pakhan basi changchile bakhongjang asiba mangana da bakhona bani haina lawi aike Manipur gi tunggi mahirusing da maramdam gi damak karigam bakratang orbusu tawning bagi bukal phawna na ba mahimasin tamba matam da sel tinghandana tapman na bagi damak laigang na khanna ba aure masiki damak higher classing da mahitamni ba mahirusing bo lebna mahitamana na honari aike School Pagadan si mission ki makada kunai asigi janglen saru or education asi pagadan na pagkona pada afaba education ki magal pi batangay fade madugidam afaba school tangay fade madugidam afaba oza tangay fade makoy na tawriba afaba tabak sin una na afaba masak tangay fade makatarak ba atopa pau apadera Manipur da puthok ba floor cleaner na miyam da kana ba pire Lamdam asigi miyam na nabit kuding ki sinari ba polam sing asida mipal tang bagi sang karata warabasu antana na bagi pandam da Tagel Industrial State da labor MSMIDC Enterprises sanna Manipur an ba floor cleaner makal kya ahong ba mabal da puthok to na lamdam sige miyam da kana ba pire Enterprises asi floor cleaner da natana phenyl with was deodorant hand sanitizer na sing batangay fadana chang ba polam kya su Nongin haiba brand name asigi makada puthokton ariba polam sing asida mipal tangbi sang khara dawarabasu anthalle loinana thabak phangtabagi khudong chadabada chawnumai nariba khunai asid enterprises asina masana masabo thabak pijabada natna miyoi kya gasu hingnaba kilambi sembire hirambasigi matang da MSMIDC Enterprises asibo salairiba Irob majraw dagi saikom ibobi amadi saikom ombi angani gi machanupa saikom ibumasa sahi yang mari ka pausi asid akhanana unaduna wari sanabada phakna hai mak engineering de diploma lawyer pamatung to matam changna NGO tawduna laki matam changna mi gi makada thabak tudun lerakpa asida masada pelak tabada gi masana masagi hingna balambi semjapda natana lamda masigi miyam dasu thabak piba ngamna ba entrepreneurship ama oiki khalake Asuna kumjali si kani taraga mga da Manipur ki Industrial Department ki kuthangda UB gi FFDC da pangthok ba aeromic plant civilization ki training amada sarya bahauke training panglaba matung da ing kumjali si kani taraga tareta Kangpokpi district ki Rainem village da Wainem village amadi Soshanpur district ki Tolen village da punalam hectare chani yangkai sahi kun gi list inaduna lemon grass thaba hodokibane lemon grass thaba ki thabak asi mai pakna pangthok padagi maromdom lepsaba ngam pata madam gi oina miyoi ni fu yang kai rom thabak pi bangam lakhi mangna thabak asi hena pangthok chawthok na pangthok na ba amadi anoba polam kya su puthok na bu khal puthok padagi kumcha rising ani taraga bangi November dagi enterprises asi industrial state ki workshop asi da hodokibane Enterprises as in the Council of Scientific and Industrial Research Northeast Institute of Science and Technology CSIR NEIST की technology की makada Manipur da ahanboy na floor cleaner asi puthok pangam khebane masida sunatna phenyl hand sanitizer dishwash
ꯀꯦꯟꯗꯜꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯦ ꯑꯁꯣꯝꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 90,000 ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100 ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 90 ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ 2,000ꯗ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,000 ꯔꯣꯝꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ 900 ꯔꯣꯝ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯌꯧꯅ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯚꯦꯛꯁꯤन ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 200 ꯔꯣꯝ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯐꯥꯔꯦ ꯁꯤꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤन ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ 9 ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯁꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯕꯤꯁꯋꯥꯁ ꯄꯥꯇꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯝꯗꯨꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 1.24 ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗꯁꯨ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤनेशन ꯀꯦꯝꯞ 9 ꯂꯣꯝ ꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯄꯥꯛ जेनेटिक्सता मास्टर्स डिग्री अमनी आइबा सिविल सर्वेंट साजिनबा मियोय अमा पुलिसना फाखरे वैक्सीनेशन कैंप अमदा हक्चांगी फिबम सोइनारबा अमसुंग ट्रांसजेंडर ओइबा यामद्रबादा मियोय 250 दा इंजेक्शन काफी अमसुंग सीडीएस की तोंगन तोंगन बा मफम सिंग दा यामद्रबादा पुन्ना मियोय 500 रोम दा साजिनबा वैक्सीन डोज सिंग काफी हाइना पुलिसना हाइखे भारत वैक्सीन बायल सिंग अदु एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड यावी हाइना मिनंबा लेवल नबलमी हाइना कोलकाता ऑफिशियल आदिन घोषणा हाइके यूरिनरी ट्रैक बोन सिंग ब्रेन लंग्स अमसुंग प्लाटना सिंग बगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिंग लाइंग नबदा सिनाबा एंटीबायोटिक अम ओरिबा एमिकासिन सल्फेट जामंगा एमजी के लेवल की मथक्ता कोविशील्ड लेवल नपसिलबा थेंगना हाइना मिस्टर घोषणा हाइके नागालमरोम दसु अहांग सिरिंज न वैक्सीन कापख्रे बिहार मियोय अमबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर अमदा अहांग सिरिंज अमरा कापख्रे साफ्राद थोकिबा थौदोक अदुगी वीडियो अम सोशल मीडिया दा पाक्सना संदोरकपदगी थौदोक अदु खांगनरकेबने कापख्रिबि नर्स अदु ड्यूटी दगी लौथोखरे मोबाइल फोन अमदगी कापख्रिबा वीडियो अदुदा नर्स अदुना अचौबा सिरिंज अम लौथोखिबा अमसुंग बाइल अदुदगी वैक्सीन अदु सिंगथोक्तुना चुमद्रिंग हेक्तनोपा अदुदा कापख्रिबा दुले वीडियो दुदा कापखिबा मागी मरुप अदुन हारकबगी पुंग खरागी तुंग खक्तम हाकी थौदो अदु खंगलाखिबनि हाइना वैक्सीन कापलबनि आरबा मियो एदुना हाइके मागना अतोपा वैक्सीन अमा कापलब्रा हाइना हांगबदा हांगबा सिरिंज अदुना मंगोंदा कापखिबदुगी मतुंग माक कोकसिकपा हरपदुगी कापखिदे हाइके वीडियो दु कापखिबा माकी मरुप अदुना वैक्सीन कापनिगदा मागना तौगदु मतौगदु रेकॉर्ड तौनबा फागी तौनबगिदमक हाइका वीडियो अदु लौखिबनि हाइके नमिदांग वरमदा वीडियो अदु कुपना येंगसलबदा नर्स अदुना सिरिंज अदु जौलिबा प्लास्टिक कवर अदु लौथोके अमसुंग अदुगा चुमद्रिंग आइगी मरुप अदुदा सिरिंज अदु थिंचिनखिबदु अइखोइना खंगलाके वैक्सीनेशन मफम अदुदा लैरिबा ऑफिशियल सिंग द पाउ पीखरे अमसुंग थौदोक अदु येंगसनगने हेना बाखोइना थाजबा पिरखरे हाइना फांगना हाइके हेल्थ मिनिस्ट्री की मतुंग इन बिहारना सही 19 दगी 94 कंगलुकी बेनिफिशियरी लाख 10 हेनबदा कोविड वैक्सीन की अहनबा डोज कापखरे मखा तरकपा अतोपा पाउ अमदना वैक्सीन ख्वाइदगी वांगना काप पोलिंग द लुपा 50 की मना पीगने सागोलबन एसी द ख्वाइदगी मिसिंग जामना वैक्सीन काप अहन बलाई काई नत्रगना पोलिंग अदुदा मना ओइना लुपा 50 पीगने अनिसुबा लुपा 50 अमदि अहमसुबा लुपा 50 पीगनी आइना एसी असिगी एमएलए आरके इमोना लाउथोखरे वाफम असि सागोलबन विजय गोविंदा सागोलबन एसी की अनिसुबा फेज की वैक्सीन काप हौदोकपदा एमएलए मसासु वैक्सीन कापलबा मतुंगदा लाउथोखिबने चीफ मिनिस्टर बो सोशल मीडिया दा ही इज द मैन हेल्थ आयरबा मियोय अमा फारे चीफ मिनिस्टर नोंथोंपम बिरेंदा अतमना फजदबा वहिवाता सिंग सिनदुना ngangbaba khakta tana state asigi tribal miyam na mahaki marukta haunaba inchinba wahai sing social media da phongdokluba miyoy magi mathakta police na case ama lokhatpaga loina miyoy adu pharaga police custody remand lawkhre police na pharaba miyoy adugi maming henkho kai singsit kawe masagi sahi 13 ga rom sure modmungi saitu kampha suldagi khofsai singsit ki masano pani haire बावसिन हाइबदा ngasi ayuk pung 10 makharum tarakpada social media के मरु ओइबा प्लेटफॉर्म सिंग ओइबा फेसबुक अमरि व्हाट्सएप ग्रुप सिंग दा काकाई सिंगसेट खौबा मामिंग असि सिनदुना मागी मैकेदगी चीफ मिनिस्टर की मरुक्ता फजदा बहै वाता सिंग इंग्लिश लोलदा इरक अपलोड तौरकी बथेना किबनि आइरे हारिबा चीफ मिनिस्टर बुलाना सर्च तौरिबा वहै सिंग असि की मखादना काकाई सिंगसेट फाइनेंस सेक्रेटरी अचुम हाइदुना
थारखेबनी हाइरे हारिबा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सिंगदा पोस्ट तौरलिबा वहाइसिंग असि थेंगनाबदगी मसिना रिलीजन अमसुंग कम्युनिटी मानदबा फॉरप सिंगी मरक्ता नुंसिना हंतनाबा थोगनबगा लोइनना मियामगी इंग तपदा प्री जुडिशियल एक्ट की ओइबा थौंग सिंग चतदुना मियामदा अकायबा पीगदौरे आबा चार्ज सिंगदगी इम्फाल पुलिस स्टेशन ना सु मोतोदा केस हम रजिस्टर तौदुन लोगतखे हाइरे केस अदुगी एफआईआर नंबर 98 क्लोज 6 2021 ने केस अदु इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 124A 153A 505 क्लोज A क्लोज 1 क्लोज B 505 क्लोज 2 506 अमसुंग 120 B की मखादा लखुटपनि हाइरे केस असिगे मरी लेनना ngasimak ka kai singsit haibagi mingsin naramba henko kai singsit harba miyoisi phagat pagal loinana mangonda ki mobile handset amusu recover tawkhe loinana miyoisina chaliba sahi asigi January thada su se minister amusum haki government ki mayuk tawafam ke upload tawkhe balai wafam sing adu ki manung dagi khara di delete tawkhre abisu khangle aire maramaduna Imphal police station ki maike digi bhag parpit mandi ki police custody remand pe binana ba duty magistrate prayer tawrakhe loinana duty magistrate na so police ki prayer aduda ayaba piraduna miwesi bonabit mandi ki police custody da remand tawkhre makha tarakpa atopa pau amadana sahi humbodara nithoi surabi nupi ama thauri yanduna siramle hauki ba hingda porompat PS ki manung chanba top awang laikai tiki masagi sahi humbodara nithoi surabi arambam ongbi angaupi mapuroi ba ejugendro mhaki dumpham kada thauri yanduna siramle haire namit khani ki bamang dasum hak yumdagi thoki bada tusen badagi oi thangba khut shoki bane maki haksang adu imung manung aroiba mathau magam baktok na ba honarakpada chingnaba phongtok narakpadagi police na Janemski morgue da postmortem examination taruba matungda oina khosina kre aire aroiba content sing asig maroiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bopna bopka thakasari channel asina tamda karabadi subscribe to video na subscribe to video molina like and share to basu kawi kan pramakpo amukan thakasari